إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار bizni yo'qdan bor qilib turlidan turli ne'matlari bilan bizni shodlantirib, suyundirib turgan shusha alamlarning tarbiyachisi, idarachisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning bir o'zinagina tegishli. Ham turibizdan chiqqan salovat shariflarda bizga rahmat uchun, o'rnak uchun jibarilgan suyukli payg'ambarimizning ruhina, ahlul baytina borib erishsaydi. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan otnaning eng xayrli juma kunina erishdik. Shusha juma kunida da eng birinchi o'zimni, ondan so'ng endi sizni taqvolikqa chaqiraman. Alloh taolaning ajr savobini umid etib, igilikli, xayrli amallar qilirga, ham Alloh taolaning g'azobidan qo'rqib, turli gunohlardan tiyilirga. Mana Alloh taola o'zining hikmati bilan qo'y bir kunlarni, qo'y bir tunlarni, hatto qo'y bir oylarni boshqa kunlardan, tunlardan, oylardan ustunroq, fazilatliroq qilgan. Biz odam bolalari har vaqtda da 24 soat ibodat qilib tura olmaymiz. Bizga kasb etirgada kerak, bizga yo'l etirgada kerak. Ham shunga da Alloh taola bizga bera shunday fursat, mumkinchilik belgili bir kunlarda, belgili bir tunlarda, belgili bir oylarda ko'plab izgilik qilib gunohlarimizdan shistarini olamiz. Ko'proq ajr savob to'plab qola olamiz. Ham jamoat buni Alloh taolo huquqimizni bik yaxshi, eng komil ravishda bilar. Ham har doimda izgilikda bo'la olmaganga ko'ra Alloh taolo belgiladi, bir qo'y bir kunlarni, tunlarni izgilikda o'tkarigiz. Shu izgiliklaringiz sizning shu turmushingizga ma'arshi yashagan gunohlaringizni yorliqlauga ham ko'paytib savoblar ishlarga bir fursat mumkinchilik bo'ladi. Ham jamoat mana shunday fursatli deyik, shunday bir ko'proq izgilik qila turgan kunlarga kirdik bizda. Zulhijja oyining endi 3-kuni bor, shulay bit. Ammo jamoat mana bilsak edi biz shu Zulhijja oyining birinchi 10 kunligi nindi qadrli, nindi muhim kunlar. Biz buni birda qo'ldan ishqindirmasak, shu 10 kunni izgilikda, ibodatda, xayrli amal qiluvda o'tkaziriz. Chunki mana ba'zilar jiyintig'ida keladigan hasan darajasida hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Afdal ayyamid dunya 10", ya'ni 10 Zulhijja. Bu dunyoning eng fazilatli kunlarining birisi shu Zulhijjaning birinchi 10 kunligi. Mana biz shu kunlarda ham jamoat dünya yuzunda eng xayrli 10 kunlarning birisi shu Zulhijjaning birinchi 10 kunligi. Ali ko'pdan tugilgina eng xayrli 10 tun bor edi, shulay edi Ramazon oyida. Bunisi tun. Hozir biz kirdik eng xayrli 10 kunga. Ya'ni kunimizni izgilikda, ibodatda o'tkazadigan. Ham qarag jamoat Buxoriy jiyintig'ida keladigan hadisda da Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ma min ayyami amali solih fihinna habba ila Alloh min hadhihi ayyamil 10". Izgi amallarning Alloh qarshida bu 10 kundan qadrliroq, suyukliroq kunlar yo'qdir. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iskarta, mana shu 10 kunda qilingan izgilik boshqa kunlarga qaraganda savobliroq, ajrliroq, darajaliroq ham xayrliroq.
Башка көннәргә караганда садака бирүдә, Коръан укуда, зикр әйтүдә, нәфил ураза тотуда, нәфил намазлар укуда шушы 10 көннәрдә башка көннәргә караганда сөеклерәк, хәерлерәк һәм дәрәҗәлерәк ди. Һәм җәмәгать менә Ибн Хаҗар ал-Аскалани дигән алим да әйтә, ни өчен шушы 10 көн шунда аерым урын бирелә. Чөнки шушы 10 көндә гыйбадәтләрнең бар түрі җыелган ди. Бар түрі җыелган. Безнең һәммә хаҗиларыбыз Мәккәгә юнәлде. Шулай бит хаҗ гыйбадәтен кылырга. Ислам диненең 5нче әркәне. Кайчан кылына шушы хаҗ? 8нче Зулхиджәдә кылына башлый шулай бит, һәм 13нче Зулхиджәгә хәтлек бара. Шушы Зулхиджәдә иң олуг гыйбадәтләрнең берсе хаҗ башкарыла. Һәм без хаҗда булмаучылар инде монда нишлибез әле тагын бер иң олуг гыйбадәт елга бер килә торган гына, ул да булса Корбан чалу. Шулай бит, кайчан? Шушы Зулхиджә аеның 10нчы көнендә. Һәм әле аерым иң дөнья менә ел дәврендә иң хәерле бер көн бар безнең. Шулай бит, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте бит. Афдал әйями яумул Арафа ди. Иң фазилатлы, иң хәерле көннәрнең берсе ди Арафа көне ди. Арафа көне хаҗилар Арафада булганда дугада булалар. Шулай бит, шушы Арафа көнендә иң хәерле кояш чыккан, иң хәерле көннәрнең берсе ди шушы Арафа көне. Шушы Арафа көнендә безнең шушы Зулхиджәнең 9нчы көнендә. Һәм әле җәмәгать менә нишләргә кирәк сон шушы Зулхиджә ayının 1-нче 10 көнлегендә кыскача гына дәлилләр белән шуларны хәзер китербез. Иң беренче әйткәнемчә инде шушы Зулхиджә ayının 10нчы көнендә Корбан чалына. Шулай бит, һәрбер мусульман, әгәр дә аның мөмкинчелеге бар икән, шушы рукхадан тыш башка кирәк яракларыннан акча кала икән, biz бит инде бер айлап бюджетны бүләбез. Шулай бит, монсы бензинга, монсы ЖКХга, монсы ашарга, монсы тагын бер кирәк яракка да икән. Һәм шуннан тыш, мәсәлән, Корбан чалырлык әле акча кала икән. Шулай бит, бүгенге көндә уртача шул 15 мең бер сарык тора бит инде. Сыерга, үгезгә кушсалар инде 22-23 мең бит инде. Менә шулай акча кала икән, безнең өстебездә ваҗиб булып тора Корбан чалырга җәмәгать. Әйткәнемчә, менә көн дәврендә шушы айлык бюджеттан тыш акча кала икән, Корбан чалырга безнең өстебездә ваҗиб булып тора. Һәрбер мусульманның төп бурычы. Менә бу шушы Зулхиджә аенда башкарыла торган көн. Һәм әле җәмәгать менә шушы Зулхиджә аеның 9нчы көнендә безнең әле бар ураза тоту. Ул безнең быелны туры килде, четверг көнне 5 июньгә. Менә икенче атнаның инде ровно бер атнадан дисәк тә була, четверг көнне шулай бит ураза тоту бар. Шуңа күрә менә бу хәерле һичшиксез Зулхиджәнең 1-нче 9 көнендә уразада үткәрсәк инде. Бик хәерле. Әмма инде сәламәтлек яки эш сәбәпле үткәрелмибез икән, ким дигәндә шушы четверг көнне 5 июнь Арафа көнен уразада үткәрергә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Муслим җыентында килә торган хәдистә: "Ахтасибу алаллаһи ан юкаффира сана аллати qaблаху ва сана аллати баъдаху." Шушы Арафа көнендә ураза тоту турында сорагач, мин ди өметләнәм ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгалә шушы Арафа көнендә ураза тоту сәбәпле ди. Аллаһ Тәгалә безнең шушы елга хәтлек һәм шушы елдан соң булган гынаһларны кичерә, гафу итә ди. Шуңа күрә менә бу фазилат җәмәгать безнең 2 еллык гынаһ гафу ителә икән, кичерелә икән. Монда инде һичшиксез вак гынаһлар керә. Олы зур гынаһларны Аллаһ Тәгалә кичерсен өчен, моның өчен безгә тәүбә кылу шарт булып тора. Шуңа күрә җәмәгать менә бу Арафа көнендә хаҗилардан тыш инде, хаҗилар Арафа көнендә ураза тотмыйлар, алар дугада була. Шулай бит илә намазыннан алып акшам намазына хәтлек, әкин хаҗга бармады, аңа хуп күрелә шушы көнне уразада үткәрергә. Һәм җәмәгать шуңа күрә менә бу фазилатны шулай кулдан ышкындырмыйча безгә эшләргә тырышырга кирәк. Кемнең инде сәламәтлеге бар, шулай бит, мөмкинчелеге бар, бары тик бер көн генә. Әгәр дә 9 көн уразада үткәрә алмыйбыз икән, ким дигәндә шушы Арафа көнен бер генә көнне уразада үткәрергә тырышыйк. Аннан соң әле җәмәгать безнең
Tağın bir fazilet var, ol da bulsa köpeytip zikir aytu, tekbirler aytu. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Bizning bitin tekbirler ikiga bölünür. Şulay bey. Bar tekbirul mutlaq, bar tekbirul muqayyad. Bilgili vaqtda qılına turan tekbirler hem gumuman qachon tilaysang shul vaqtda aytila turan takbirlar. Olimlar ayta, mana bu kunlarni takbirda o'tkazsak, shusha Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar va lillahil hamd deb yursak, shusha birinchi 10 kunlikda bu nur ustida nur ham endi hech shaksiz eng xayrli amallarning bu. Ham hali jamoat belgili bizning kunlarda qo'yilgan takbirlar bor. Shu takbir bizning aytila boshlayashaq. Men aytganimcha, Arafa kunini ertangi namozdan so'ng, четверг kunini bulayni bu, shulay bit 5-iyun kunini ertangi namozdan so'ng har bir farz namozidan so'ng bizning shu takbirlar aytila boshlaydi. Har bir farz namozidan so'ng salom bergandan so'ng shulay bit shu takbirlarni shu shart taqir aytib shulay bit Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar va lillahil hamd. Ham ul bizning shu четверг kunni aytila, juma kun, shanba kun, yakshanba kun ham dushanba kun ikindi namozidan so'ng aytila. Shundan so'ng endi to'xtalay. Ya'ni biz 5 kun nishlaymiz, takbir aytamiz. Takbir aytamiz shu kunlarni ulug'lab, chunki bizning shu eng fazilatli ulug' kunlar. Voy bit xosh qilalar, qurbon chalamiz, bayram etamiz. Ham jamoat mana bunda qurbon chalu ul bitali yumartliqni da ko'rsatadi jamoat. Mana bizning nendegina bayram bo'lmasin, ali ko'pdan tugil mana Ramazon oyidan so'ng bit endi bizni shulay g'ayit bo'ldi, shulay bit fitr sadaqalari ulashdik. Ham shu qurbonda bizning birila kishi egoist bo'lib o'zingni qayg'irtu uchun tugil, o'zingda yumartliq sifatin tarbiyalasin uchun. Biz betini qurbon chalib, aning itin ulashamiz. Ko'rshlarga, to'g'onlarga, do'stlarga shu itdan xo'p ko'rila endi narsa osh pishiramizmi, plov pishiramizmi, shashlik pishiramizmi, to'g'onlarni, do'stlarni chaqirib bayram etu. Mana qizg'anishga qarshi mana bu yoqdan biz bir qati oqsiymiz. Shulay bit, nindidir shit anda zapatdan kelgan boshqa millatlarning bayramin biz ko'taramiz, ulug'laymiz, tabriklaymiz, bo'latlar beramiz. O'zimizning eng ulug' bayramlarimizni biz bayram eta bilmaymiz jamoat. Bizning shu ikki bayram u qiymog'ashuvdan ortiq ketmaydi. Qiymog'ashibizda shu ishga kirishamiz, tegisi munsin. Ammo jamoat qizg'anishga qarshi boshqa bayramlarga qaytsak shulay bit, qaysi bizning yangi yil kishinde ishga borgan bor. Bitani biz salat yasin ita, bayram ita, salut attira shulay bit. Yoki tug'an kunida, yubileyinda shulay bit. Ammo nishlabdir qurbonga aytib bo'lsinmi, ro'zaga aytib bo'lsinmi, biz ani bayramga sanamiz. Qutlaymiz endi bayramda. Bizda bayram hisi yo'q. Jamoat buni o'zgartirga kerak. Bizga shu bayramni chinlab turib bayram etirga kerak. Qo'noqlar bilan jiyilishirga, bo'laklar berishirga, ham eng qimmatli da, eng yaxshi bo'laklar da bo'lirga tegish shu qurbon hayitida. Balalarimiz, unuqlarimiz boshqa bayramlarga qaraganda bigirakda kutib tursinlar shu qurbon hayitin. Atiyim, aniyim, abiyim, babayim qachon jita qurbon hayiti? Qachon jita ro'za hayiti? Eng qimmatli ayrilib tursin. Даже boshqa bayramlarga qaraganda da, mana tug'an kunina qaraganda da qimmatroq bo'lak bo'lsin qurbon hayitida yoki endi ro'za hayitida kutib tursin. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytdi, kimda kim Alloh taolaning yo'llarini buyuklik ekanda shu bayramlarida bu eng taqvo, eng dindor qalblarning birsi bo'ladi. Shunga ko'ra jamoat shu Alloh taolo belgilagan ekan shu g'ayitlarimizni bo'laklar berishik, bayram etik, yurishik, tug'anliq jiplarini g'itib. Tiki bayramlarga bir ne savobda yo'q, shulay bit, qaybirlarında hali gunohda yozilirga mumkin. Shu bayramni bayram etib, ko'ngil ochib, sen Alloh taolo shu bayramni o'qilgan uchun ajr savobini beradi. Qarag'iz, qo'ya borali, shulay bit, bayram etasin shu plus Alloh taolo qo'shilgan bayramin bayram etgan uchun ajrini beradi. Shunga ko'ra jamoat mana shu kunlarni Zulhijja oyining 10 kunligin zikrda, tasbihda, sadaqa beruvda, Qur'on o'quvda, ro'za tutuvda, ham oxir shikda endi Zulhijjaning 10-kuni tamomlanan narsa bilan Alloh rizoligi uchun qurbon chaluv bilan.
birinchi 10 kunni ibodatda o'tkazib, biz Alloh taolo shukrimizni, rahmatimizni bildirtamiz. Shu 10 kunda izgilikda o'tkazishga nasib aylading deb qurbon chalib, Alloh taologa rahmatimizni bildirtib ishlatamiz. Shu itdan ovuz etamiz. Miskinlarni, muhtojlarni shodlantiramiz, tuğanlar bilan yurishamiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizga da endi shu kunlarning qadrini bilib, shu fursatni qo'limizdan ishqindirmishi izgilikda o'tkazishga Alloh taolo barchamizga da nasib aylasin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.